Ebusuafo enede emfonyi bi ababepie mu ewo mapno eso na emfonyi nu emu eno ebusuafo ene Ghanafo etwa ye mampanyi abedi akire ye Dr. Mahmoud Bawumia wo mo ehoro no papa yes wo ba wanya akasha de atwa aduaye ne jai eho be fise fita ni nyina enese picture nu emu eno na chese ye papa Mahmoud Bawumia akokopie mu ewo suku dan bi emu achese enkwada egu ho efom na wo mo etie na efom a wo mo etie no na chese wo mo book esanso edida wo mo anim na chese anya ne wanwa anya ne mobo anya na wreho chese when di ho ya say Ghana future leaders ni o nti ene menhwe na menye bibi enfa ho na wotimi esore ye esa gina honum ekoto ye epozi ye esanso ma ye twa ne mfonyi ma wo ewe circulate ne no na dodo na ekasem yes ye benefo no de chese wo mo embo wo mo homode mako se denti ena ama wo mo ekasa ensemwe enyina na chese wo mo ejina so ekasem bibia na aye ne political bibia na ye politicize no bibia na chese de aye amanyosem bibia na chese ya ye no ye sanse me wo party we so wo party we enu nti no menye de memfi enu nti no we de touch ma enya de se meboa na ebusuafo ansa na ebebo de ewra ensem no emu na mekai mo ese ye papa eye ochade herbal center ese brana so ye eso eho no na ya re biara ete woso eye huhumu de hunamani de ye ensawansawa se ye oba wontime enwo wahimfie ho na nyoma enkoyi a ye papa ese bra na ene no endi eye inkita ho eno nti fa ne number e wo screen no eso na ene no endi eye encha na wo yare no eto ebetimi etwa na ebusiafo ye to ensem no eso Ghanafo dodo na ejina so kase mampanyi dada na wo ye Frankatuni de ema NDC amanyoko no ye papa ye Mahama wono oba ye obesisi school na just o matuni di ye blog isa schools no obesisi bi ewo potem na se ye mpeswa so achese wo de chese de nkwada wo mo ewo ye apatase ne de keka ho no wo matimi anya kwan akwakọ school edem ewo no nanso so bridge se MDC amanyoko no efri wono ne no anu no MPP amanyoko no ebaye no wo mo akata wo mani se ni fraye ni achese wo hu de ekoso achese schools na mampanyi dada ye John Dramani Mahama ebesisi ye no still ebi aka enwura mu still ebi so ewo ho no ma achese enwura ne nyoma na aye den age enwo ahia ma we boys tina ho no mekọ e na achese wo de ada no wo mo base wo mo kokọhye wo mo ntampia na ne o meje wo mo na egu ho no achese ho ada ne factory dia ma wo mo ekọ no mo kokoye wo mo ennioma enti dodo na ejina so ekasem we ene abra wosese wo mo ehunu sem Ghana ye nyi kwan se ye ho se dan da ye MPP amanyoko ba wo de wo manifesto stronko na NDC nso de wo de different na wo de aba na we ba enti we ba na obebe ye ne dia we ba wo memeto san hyehye no wo entwem na wo mo nhwe se de amanonefo de edi wo mo ejuma je se wo mo nyato abawi a eno ano no ye country no focus na wo mo edwen ye ho na se de be ya country ni ebe develop no eno na wo mo edwen ho na no na dodo na susu se Ghana ye nhua na ye nya se mampanyi se Guinea Fowl factory na wa ye na adwen so wo ba bebie abra che se nkwada etiti suku adan a nkonya enim sa factory no wo de ye o de kope carpenter ni na wo ka che ne se wo mo bo nkonya emfa man kwada ye enti so ntinkom so enya baabi emfa entina ana eno eni che se esu ene kodan na dodo na ejina so ede den kasa ede eche mampanyi abedi eche ese anka we krampo na enye ne feriye enye na niwo sempo kokodru sa bia ye honom na chese nkwada tete form krampo na ni krampo ampo se chese wo bonu hu musompo ekoto se wo pozi ene nkwada no mpo ayeden etwa emfonyi na emom ka enye na di hiade se nko beba behwe no apenkonya ede ama eye nkwada nto mu ni se EPP NDC amanyoko na nyade se omo ba aba bebo nti se omo mpe eye amanyoko fofra wo mo eba wo mo enim se amanyoko we de wo ba eye ni dwumedie ene se wo behwe omane nkanko ni
manifesto enka ho enye de ono ne party no epese wo mo enye no na wo mo ede beba beto abonti na emom de oman ne ehia ene de oman ne epe ne de bema oman na atimi atu empon eno na wo mo enhwe na wo mo enje eye eho anya sana da ne direct na se eye MPP NDC CPP ene de keka eho de enye de so oman Ghana ye betimi afa ye ntoma pa ede efra na bema se no na se bema saa ye no mu no enkwada ye ni da wo mo so se wo mo mom ene beye Ghana future leaders no enoma bi wo ho no mu a obi anchesenka wonim de enim nyoma nka betimi abo ama na timi etumpo no enam sa akade e wo se nka wonya ne sentimi anka ne ti no na sa enim de no ayeden ahwere eno na wo de hye kurase na wo de pai eye nnua ne de keka eye ho nte bema nkofo daachi anase wo mo ehye bre ye den aka akọ eye echinti 24 enhwe na wo muntu eye eho anamo na ebusuafo se de wo hwe emfonyi a bebede da screen no eso efa ye papa Dr. Mahmood Bawumia eho ene ekwan asese political parties no edu wo mo edwuma edefa wo ma amamu ho no ebeboa se da ne da ye beka se MPP aye we NDC ye ba ye ntoaso ana NDC aye we MPP ye ba ye ntoaso ebeboa amoman no atimi etu empon ana wodi ntwefa ensemi ho ene se fabra ebebetu ejai o tuma gh comment section na like videos na share or all the social media platform esumidia ene equia sikapa that's ne yebesane di ehia ebi makram.